wakho thina mfowethu? Sikubingelele sikwamukela ohlelweni ezikabhoqo. Uyabona ke mfowethu siphethe insizwa encane ngapha kaMgube. Uyazi ke mfowethu makuthiwa ngiyagqoza nje makuthiwa ngishile nje. Siphethe inqwele ngapha ilegend ubaba uMgube loyo. Luminyele ukuthi umula ngaphandle konakele baba uMgube. Mfowethu ngiyabingelela kubabukele emakhaya. Ngiyabingelela nakuwe mfowethu mphathi wesikabhoqo. Baba konakele la ngaphandle manje ngazi ngingachaza ngithini. Uthini umuzwa wakho uma ubona abantu bamemeza besabele ngale ndlela kodwa ngayo? Mfowethu kuphela amagama. Angazi nami ukuthi ngingasibongela ngithini kubantu indlela abangiphumele ngakhona. Kodwa ngibonga kakhulu boza kwethu abamaciko engithe mangishaya ikwela ngiwamema ukuthi ngicela angilekelele sizo celebrate sonke iminyaka yami ewu25 ngisendimini kaMaskandi asukumela phezulu azongeseka ngoba ukube mhlambe bengingedwa lento ibingeke ibe ngalendlela engakhona. So nje ngiphakamisa izandla zombili emaqhaweni akithi onke aphumelelile azongeseka. Ngibonga kakhulu onjabulo langa othokozani langa omama ubuselaphi angazi ngabala ngithini baningi omfeze emnyama. Ngiyabonga kakhulu nje omenza umfoka amabizela angazi nje abantu bayibonile iposter ngeke ngilo ngibala abantu nga11 wonke umuntu okuleya poster ngithi kuye uNkulunkulu azambusise ngoba ube nesandla ekuthenini icelebration yami ibe impumelelo ngalendlela. Abantu bayangena kahle sakugcwele kodwa futhi abantu basangena kuzogcina kungasagcwele kuzogcina sekuminyene ngendlela ngibona ngakhona ngoba kuvele sakugcwele kodwa abantu still basangena. Baba iphekwa ngomhluzi wenye konakele kakhulu. Ungathi zingakanani ingqinamba kule minyaka engako ebalayo osuka wahlangabezana nazo futhi uqinisekise kanjani ukuthi uyabhekana nazo uhambo lakho liyaqhubeka luba lo yaphambili? Mfowethu ingqinamba engibhekane nazo mina emculweni kaMaskandi ayisabaleki. Okokuqala nje kubantu abangayiqondi ibusiness yomculo ukuthi ihamba kanjani bayasijaja. Mina ngihleli nje mfowethu ngathi ngidlala nendedane siyincokolela sidlalisana noma ngani kodwa sasithi siyancokola. Indedane yangincokolisa yathi ngiyibhimbi yazi sasaza nje ukuxobaxobana yazi so ke yangixobaxoba indedane yaze yangiwinisa iaward engekho yathi best bim yeah. So kunabantu abayithatha le nto personal yabo kangangoba ngiyacabanga ukuthi kuba indedane isaphila nawo ngabe ayisayithandi lento ngoba yona iyazi ukuthi sasihlala yabo kodwa manje khona abantu asebeyisebenzisa ukufeza inhloso zabo ezimbi. Yenye yama challenges engibhekene nawo lawo ngoba noma ngikhipha umsebenzi wami ushisa kodwa mangabe kuqhamuka umuntu ongangifisela okuhle uqhamuka asebenzisele igama elithi ngiyibhimbi ukubulala umsebenzi wami. So enye ke yama challenge leyo engibhekene nayo kodwa engiyinqobayo ngoba ngiyensizwe yaqhathwa ngoba ukube leyanto ingithena amandla mhlambe ngabe ngina 5 years ngawuyeka umculo yabo anginandaba nale nto ngoba ngiyazazi ukuthi angiyona ngaba ngikho la ngikhona kube ngiyona ngibuye ngize kulento yama award. Kunabantu abacabanga ukuthi ukungabe nawo ama award amaningi ingoba engehlula akunjalo. Ama award uyawangenela uma ufuna ukuwina awuvela ubizwe nje ufakwe kuma award uyabona uyawangenela wena kunamafomu owagcwalisayo yazi ukuthi ngiyafuna ukuba ingxenye le competition uyabo. So mina into yama award ngayibona isuka nje ukuthi mina nayo ngeke sizwane ngendlela engiyibona isebenza ngakhona uyabo ngayiqhelelanisa nayo hayi ngoba ukuthi anginawo ama award ngoba ukuthi ngeke ngawawina uyabo ingoba ngavele ngabona nje ukuthi le nto mina ngeke ngisebenzele ngendlela umuntu nomuntu uyayibuka into nendlela yakhe akholelwa kiyo. Mina ngakholelwa ukuthenini ngeke ngize ngiphumelele mina ngiphunyeleliswe ukuthi mhlambe ngiba ingxenye yama award or ngiyawawina or ngiyawaluza kodwa ngathatha isinqumo nje sithi angihlanganisi nawo uyabo. Mangenza nje isibonelo
ngingalinganisa nje ngomthandeni SK umthandeni kuningi akubukele kimi kwenye yezinto ayibukela kimi ukungayihlanganisi nama competition amaningi uyabo kuyi-artist elikhulu wabo umthandeni kumanje kodwa mhlambe ama-award anawo bangathi wabala ngeke afike mhlambe ku-3 uyabona ngani ngoba wathatha isinqumo sokuthi akayihlanganisi nalezi zinto ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka zikuthena amandla zikwenze ungazethembi kodwa into yakho ibephila kodwa ngokwenzeka kwezinto ugcine usutheneka amandla so mina ngathatha isinqumo nje esithi into ene-award phakathi angigcwalisa ifomu yakhona njengoba sengichazile ukuthi laphana hhayi ukuthi uyaqokwa ukuthi uyewoza kunamafomu akhishwayo uma ufuna ukuba ingxenye yalawo ma-award uwagcwalisa angiwagcwalisi-ke mina lawo mafomu ngenxa yokugwema iy'nto ey'thile enye yama-challenges le ngibhekene nayo ngoba abantu abangazi bayangijaja yabo bengicofe ngayo lona kanti isinqumo engayithathela mina lesiyana engingasifunzwanga umuntu uyabo so nje ngibonga kakhulu kodwa i-support engiyithola kubathandi bomculo kaMaskandi ngoba bakhona laba abaqondayo ukuthi i-award ayisho lutho ngoba okokuqala i-award noma ungayiwina akukho mali ezanayo kuwe kuzugodo nje ongalazi ukuthi uzolwenzani uyabona so enye mina yezinto eyangenza ngayibona ingabaluleke ngalutho leyana ngoba kufanele ukuthi mina ngithandaze abathandi bomculo kaMaskandi ngibanxenxe ukuthi bengivotele ya bekhiphe imali zabo yabo ngoba phela mabe ngithanda bazoyikhipha imali zabo uthola ukuthi mhlambe ngo-ali nje eyedwa i-competition mhlambe isigainele mhlambe u-200,000 kodwa yena uthole nje i-award so mina lanto ngayibona ngazuthi inakho ukuxhaphaza abalandeli bethu uyabo so ngakhetha ukuyiqhelelanisa nayo angisho ukuthi abantu abenza ama-award ba-wrong uyabo kodwa emhlabeni siphilela yona into yokwenza ibhizinisi nabo benza ibhizinisi ngaleyanto uyabo ukuthi kufanele ukuthi kube inzuzo kumina nobabili so inkulumo yami ngathi ngizama ukuwabulala ama-award kodwa ngikhuluma isayidi lami mina elangenza ngangayi-entertain into yama-award uyabo kodwa-ke ngiyabonga kakhulu ngoba ngisekhona emculweni futhi ngisaphusha futhi-ke ngiphusha strong kulezi nsuku ngiphusha strong kulezi nsuku wenzana ku-Spotify akade uyaxhaphaza lapha ku-Spotify mfowethu ngivuke nge-1,000,000 lapha uyangizona legend phela igcwele dala ngivuke nge-1,000,000 futhi liyeze elinye soon lapha ku-YouTube ngisondele kabuhlungu kabi liyeza nje elinye soon into engiyicelayo nje ngicela ukuthi abathandi bomculo kaMaskandi abaphinde futhi bayenze benginike futhi lelinye 1,000,000 elisele lapha ku-YouTube ngiyacela ngiyabathandaza bephinde futhi bekhuphule kakhulu ibalo kule album yami entsha ethi i-location ngoba kunabantu abavuma izinto mayishiwo kwabanye bengafuni ukuvuma besebenzisa amagama athi labo abavumayo kusho ukuthi bathengiwe okuyinto wrong yabo ikhona ivideo engike ngayibona ivela iqhamuka lapha kuMax umfoka amakhaya encoma umsebenzi wami bakhona bamhlasele ngokuthi ngimthengile angazi ukuthi ngingamthenga kanje angimazi mina uMax ngicela ngokumbona kumavideo angimazi anginayo ngisho inamba yakhe akuyena nje umuntu engixhumana naye yes kodwa ubekhuluma iqiniso ngoba ezwa lento abeyizwa mathi uyayiveza yebo mathi uyayiveza ngoba ukhuluma ngomuntu okungafanele ukuthi anconywe bamhlasela ngokuthi ufakelwa ama-e-wallet kwenzekeni angimazi asazani ngikhuluma iqiniso uyabona kodwa-ke akunankinga ngoba phela ipolitiki yasemculweni siyijwayele yabona sosebenza phekwayo umuntu ongenawo umona uzwakele makuhamba indidana uthi mdlalo wethu bese udlala kamnandi ukhomba ukuthi awunanxa wazwakala futhi ukuthi ayinivumeni lishwila endlini uncoma ugagu nobuyoninco bukwashwini nomuntu ekhala kusho ukuthini lokhu mkhulu mfowethu mina ngadalwa nje kanje mina uNkulunkulu wangibusisa ngokuthi umuntu mayephumelela kufanele ngimbongele yabo ngingamzondi umuntu ngimzondele impumelelo yakhe mina ngiyilegend ngumculi omdala abakhona ngiyavuma futhi kunabaculi abaningi engacula besakhula asebefike baphumelela kakhulu kunami kodwa labo bantu ngiyababongela ngiyabathanda
futhi ngifile ngathi nginesandla empumelelweni yabo ngoba ngiyazi ukuthi abanye babo babukela kimi kodwa ngenhlanhla yabo yebo kodwa ngenhlanhla yabo bakwazile ukuthi mase befikile beashive kakhulu kunami ngishayela ihlo mina ngalokho uyabona baba umgubu ibhodi usuliphekela futhi mangikhuluma nje ngiphethe impunzi eceleni kwami ekhomba ukuthi nayo ngesikhathi sayo bathi impunzi sematholeni gotshwa semanzi bonayo ilolongeke kakhulu lemkhonto ngathi izogwaza abantu umthente wami ke lo uhlaba usamila nawe uyawubona nje ukuthi uyamila kodwa usuyahlaba Ushonsephi mali kabuza nje Bala kithi kuthini kuwe mawubona kugcwele kanje emcimbini kaBaba ukhomba ukuthi uhamba kahle kakhulu Yaba ngikhomba ukuthi khamba kahle kakhulu and kakhulu kubalandeli bakaMaskandi nabaculi bakaMaskandi abaculayo kakhulu ukuthi bazosupport uBaba emcimbini wakhe lo wenzile azaqashe ngisho nabantu abakhulu kulomcimbi so nje mina bengithi nje uBaba ngiyambongela ngayonke into ayenzile kumina futhi ngiyamthanda uBaba wami futhi lento le uthi ngiqoqhloni ngayicabanga kanje ukuthi kade ngifisa nami ukuqoqhloni njengobaba Kunjalo uyinkosi yezingane mfana ngiyakubeka manje uyinkosi yezingane manje ngiyakubeka uqhubeke mfowethu wenza umsebenzi omuhle sizwile kuthiwa futhi esikoleni ukhona uyaqhubeka yonke into ihamba kahle abantu bengasabi mfowethu esikoleni ukhona nangapha futhi uyaphusha kumnandi kakhulu yabunani kakhulu futhi kakhulu yebo siyabonga yazi ingizwisa ubuhlungu lento ngiyayibona ingane yami ngendlela ekhuluma ngakhona ijulile isizigcobe inyembezi emahlweni ngiyayazi phela yami yabona njengamanje isiyakhala yabo kodwa ayikhali ngoba izobuhlungu yabo ikhaliswa injabulo yabo mhlambe nokucabanga ngoba izingane ziyezwa noma sixoxa ngezinto ezisiphethe kahle nezisiphethe kabi so ifikelwa umunyu njengamanje ngifuna abantu beyibuke lento ukuthi akusikhona ukuthi mina lengane njengoba ngiyiveza kibo ngiyiveza ngoba ngubaba ongahlakaniphile ngiyiveza ngoba ngiyibona lengane kukhona into eyihluphayo engaphakathi kiyo uyabo so mina njengomzali kumele ngiyeseke ngiyisupporte futhi nasesikoleni ngizoyeseka izofunda ngeke ngihlulwe yona yodwa ngifundise zonke zakwabo kukhona ngisho igqoka amajazi bese ngizohlulwa iyona kungenzeka kanjani lokho ukuthi ngingafundisa zonke ingane ngizohlulwa ingane yokugcina ngeke kwenzeka so lokho engikwenzayo ngizama ukuyeseka ngoba uyibona ikhala nje hayi ukuthi iya fake ikhaliswa into eyizwa ngaphakathi ivukwa umuntu uyabona ivukwa umuntu mfana kuthini kuwe siyakubona uyakhala mfowethu ukhaliswa injabulo kuthini kuwe mawubona ubaba wakhe shaya amamiliyoni ko Spotify kuphi mfowethu ngibona kuhle lento leyo baba wami and futhi abantu abalandeli bakaMaskandi baqhubeke lento lena babanga kakhulu nje njengoba ngikhala njena ngibangabona nje kakhulu ukuthi balokwenza lento le kubaba wami so ngibonga kubo nje ngiyabonga siyathokoza bamkhulu hayi isole inyembezi mfana wami ungakhali uyathanda yazi ibambe culo bomculo umfana uyakhala njengamanje siyambona akusikho ukuthi ukhaliswa usizi kodwa ukhaliswa injabulo nentokozo akayibona la nezinto ezinhle akayibonayo zenzeka kubaba wakhe egameni lakhe siyazi ukuthi singabazali buningi umzimba esikuthwalayo nezingane zethu ziyakwazi ukuthwala umzimba bethu singaboni ukuthi zikuthwele njengamanje umfana siyambona lento ijulile ingaphakathi kuye kodwa ke sinethemba lokuthi loqhubeka nimeseke ubaba umgube kuhle kakhulu esikubona la umfana ujabule hayi ngoba ekhala ngoba ehlukumezeka kodwa lokhu kuyamjabulisa uhluleka nawe ukuyichaza injabulo akayibona la siyabonga kakhulu siyathobeka siyathokoza siyacela ligijime niye kuma digital stores niweseke umsebenzi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu siyabonga